Nilip constituency ke parlo koiramati hawar inghet lang supen terenganglong pungadong borjan tukulang suara retum parai harai kachileng atuwar pielong degru malang roy ki pangkai pet ajok parai harai ki kap jephan ki sungalama bangke akimi alam ngamatsi kalilo Karbinglong Autonomous Council non ki khibom ingtang kring sarkar plote BJP sarkar henlo India det pialongta Prime Minister Narendra Modi Assam dispura longta Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbinglong Autonomous Council along Chief Executive Member Dr. Tuliram Rong hanghenlo Parivartan mate ason kaching thura sai monglake dolong towar lukacharli ahem lapen ason kaching thura simbon nun ki pinangadim kaching thura lapen kachelararji nang prek bombo Lason si Nilip constituency ke parlo inghet lang sopen terenganglong pungadong risak hidi borjan tokulang solapen ongdung arongtun parai harai ki kap jephan degru malang roelong dolong ningkaning koi thongkep sosia prang malom kalvat kidon adolong kindo monta lang ki thiahut pon raimat non pining pen ningkaning koi thongkep soseta kipeng thulo sita pinyar ni anta selam pon pedera joini aniwang lukicharli osumar rong arat atum pinangan lang ke thiahut ki sungdulu pusi hada ke dora tum chithan pon phirangke thengnu lukicharli atum dolong kavipen lang ke hat nang ki sungalam the phirangke tumaphan nang thandun laso dolong ki rutang dim puthora kimi Karbinglong Autonomous Council himpen silam pipon thekasonte kachilengar atum aphan isi ke joywan doji pusi chithan poninti nang rong ke pungadong di nang teng school men ke nang lepat high school pan kelas nang kelas 7 kelas 7 nang tum la kai da la so lang roi sinang tum hat bom kelang kai ta lang chưa ta lang theu ta la pulo te la lang bisi ki the ho ge so nang tum ke hala pu de long na pen si da ma man de apa kan la ini nang tum keng ben long ma kai da kai ta ken sagel ba kono la theu ten ta apa sih problem peri pine uniform cham lam jala bodi do mala lang hat tu do bangon bang do ji pudak thi sadak do di do akan do wedala so towar si chelat bom ngadi la bisi lang the te nang tum dun de dai ti ma ahat ken hot peng dun ngadi Koilamati pen Samsung ti Karbinglong live